Aduh, ngebet bener. Jantengan. Mending sakit hati daripada sakit jantengan mah. Sakit orang kaya begini bener. Aduh, biar banyakan nih, biar cepet sembuh, waras. Udah waras mah, gue bisa lari-larian ngubur-ngubur leha. Ngebet. Buntel dulu dah. Aduh. Udah kali ya, jangan tebel-tebel ya. Ini udah habis. Tambahin lagi biar waras. Dah waras dah. Komen lah. Kali aja di leha, gue minta kopi sono. Aduh. Ngapa lu cengar-cengar baik? Leha ngeliatin HP baik. Orang gemot nih, perhatiin. Ke Bengkulu pakai telepati. Perhatiin lu, paling lu minta kopi ya kan? Leha tahu aja. Nggak ada, kopinya habis. Bener. Wih, pada ngumpul nih. Aduh, ngapa mot? Gue dateng girang bener. Girang pala lu, tuh. Tantangan gue juga. Maaf, muka lu kelap. Ya lagian lu udah tahun 2020 kaki masih cantengan aja, norak banget lu. Nyakit orang kaya begini. Dok, beliin gue es Gi. Rasa leci, di luar Poindun. Lah duitnya mana? Lu megang duit kagak? Ada nih 20.000 mah. Dipakai itu dulu. Ntar kembalinya ambil buat lu semua. Bener ya, kembaliannya buat gua. Iya, coba. Aduh, belum amat ya. Itu kan duit dia ya. Ya udah pasti kembaliannya bakal dia. Nah, duit dia jadi kayak orang linglung. Dia mau bocah polos, kayak anak kuyuk. Bocah otaknya cetek amat. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Lah, mau kemana lu, Dok? Ini mau ke warung Pak RT. Tapi ngomong-ngomong ini jalannya cakep bener nih pas di konblok. Jadi kagak banjir lagi. Siapa dulu? Dulu dong RT-nya. Iya, ini program dari pemerintah, Dok. Alhamdulillah sekarang jalan kita jadi bagus ini. Oh, gorong-gorong cakep. Iya bagus dah kalau begitu. Yaudah saya pamit dulu ya. Kemana lagi? No, warung. Warung. Ya. Jangan ngutangin lagi nih warung orang. Kasihan lu punya warung. Ya. Rapiin pada ya. Bener ya, jadu ya. Otaknya cetek banget kayak kantong sekolahan. Dari kecil ya begitu. Guru-guru dulu tadi lu. Sebuah nama terukir di hatiku. Dalam keluh kesah ku sebut namamu Leha. Hai Delu. Yo Leha, atuh mau kemana? Lu sih pakai dateng. Kabur lo si Leha. Udah kering. Yo, apa urusan lu? Foto kecap. Tuh Leha. Aduh. 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 Woi Leha. Woi. Woi Leha. Woi. Woi Leha. Yo. Woi Leha. Woi. Leha. Aduh. Apa lu, Mot? Musik nyanyi aja tengah di bolong. Siapa nyanyi sih bang? Ini tantangan gue diinjek no menjuragan kere. Tantangan. Aduh. Coba gua lihat. Lalu kemes bener sih. Lah ini mah perlu diamputasi, Mot. Amputasi. Wah, udah sana. Elah, Bodoh amat aja lu. Menjali sesuai bener. Kalau ngomong kagak pakai diayak. Amputasi. Kaki gua ngapa kali? Tantangan doang, no. Aduh.
Aduh, seger. Mas, capek banget lagi. Buset, SS kamu tak habis ini. Gimana ya? Cuma kayak kobokan aja nih. Gue pakai kobokan aja nih si kemot nih. Suwe banget juragan Ucup. Masih aja ngejar-ngejar gua. Lah, si Dado. Atau es kemot diganti sama air kobokan sama dia. Saya parahnya sakit perut dah lumut lu. Parah bener si Dado. Ada baik. Ya, Leha, lagi ngapain? Lagi ngumpet bang, dari Bang Ucup. Ya, atuh ini juragan sayang. Ya ilah, di mana aja ada. Ya, Leha, atuh mau mana? Ya, Leha, oi. Sedado mana kali, suruh beli es aja lama bener. Kemot, es lu. Mah gitu, kali-kali jenius jadi orang mah. Minum nih. Minum lah. Es rasa apaan ini, Dok? Mau bentak bener lagi. Lah, Mana es kagak pesanan manis. Es pesanan lo kan itu. Rasa leci. Leci apaan gini? Goroh, itu kan air yang diserok di bak, air sumur. Lu nyendok lu, gua ngeliat lu. Yang bener lu, Dok. Ya Mot, itu air yang di bak. Habis gue haus banget, gue minum deh es lu. Yang di bak mah air rendeman cantengan gua. Lu kalau disuruh kagak ada benernya, Dok. Jalan bener. Nah, jalan bener. Kalau disuruh. Kagak ada benernya, lu. Bocah kalau berdua kayak kucing sama anjing. Ya. Lari-larian mulu. Leha, atuh udah jangan pergi lagi. Capek ini. Lu mah. Bujuk buset, dia kabur lagi wae. Yo, itu air siapa ini? Set. Yo, atuh air bau amat ini, air. Apa ini? Yo, atuh gua minum aja lah. Gua haus.